Mwega muthikiriria na mwiroreri wa Miaki na Membe TV ngwiraga neho mucie wigue wi mucie twetwo murwo wa Kimani. Riu thiku nini tu thutha wa idindi ritu gugikiuga ni akimisite mundu mwena uyu wa Kenya, ni post yatuikira wa gwikira haria mtandao-ini wa Facebook, andu magitigwo na ciuria muno matimenye uria arakimiswo no. Riu hega video keho ciana cirakionekanire cigithaka we haria mbica ya Samido mucoki irakionekanire thiko-ini na andu maragituika agukena muno tondu ni maronire undu uri wa bata muno kuona ni ta makiri hamwe onokorwo ndeto icio ciragikirwo mukonde. Riu idindi ritu muthenya wa muthenya agiukire agiposti video makiribakisho na family yake haria mashambiki magiukire na kugana muno Samido makimwira atiriri mzee ameokoka hapa Kenya. Ongimona GCM ndungiuga ni ari maundu maingi ni haria muthenya wa Facebook kiria GCM gwakiri na igongona Samido ni akiri mucini uria na andu magikena muno tondu haria akihoire Bishop Ben agikimuhe kihonge mwena uria wa Boston no agikena muno. Hena Pedro Wambui akauga atiriri, hello Eddie, we have missed you online, we are bringing JCM Church there very soon. Hena ngihaka mwira atiriri, Nyanya Rukia alituliza pori, alirudisha bahari yake. Mama Spoiz akauga atiriri, unajua Maringo kutoka Salimiwe na Gen Z aliacha kiherehere akiuria haria. Kuna Francis Shiko akamwira atiriri, Mangai haha ni haria heragwo makwenjeire riku Ngai akirithikavika ni ria indi akionekanite guthakara muno. Hena Damaris akauga atiriri, beautiful shikilia ni wetu hivo. Jiko akauga atiriri, JCM Boston branch loading very soon.